qiniselani ekhulekeni nilinde kuko ninokubonga bazalwane ngifuna ukuthi zikhona izinto ezenzakalayo umuntu esekholwa kodwa angabaze ayibonga sibazalwane qiniselani ekholweni nilinde kona nenhlupheko nenkathazo kodwa nilinde ninani bazalwane ninokubonga ngoba khona umuntu bazalwane akathatha ukukholwa menako kodwa engenako ukubonga engenalo futhi iqiniso lokuthi lento ayenzayo iyamphilisa ayibazalwane amen amen ayibangcwele amen amen ngicela ungiphindele baba umkhwana qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga lithi izwi likaNkulunkulu manje bazalwane qiniselani ekholweni nilinde kuko ninokubonga ngifuna ukuthi sisuke emakhaya ngokuhlukana sasuka emakhaya zikhona izimo zikhona futhi izinto esothi masipakishe ikhoma manje sibuyele emakhaya ibisiqala iqula ukuthi sengibuyele ekhaya sengiphindele izithweni zami ebengishiyile ayibazalwane amen amen babona manje mawugibela emotweni uzogibela emotweni ishinto ukuthi ushiyene ekhaya qiniselani kodwa ekholweni nilinde kona ukukholwa ninokubonga uNkulunkulu ayibazalwane amen khona abantu abathi noma sebekholwa kodwa kube nezinto abazibeka emasayidini ezisekela impilo nezisekela ukwenza kwabo abesetha omunye hayi phela naye uNkulunkulu uyalekelelwa angazi noma ningizwileni bazalwane bathini bazalwane na uNkulunkulu uyalekelelwa qiniselani ekholweni nilinde kuko nokubonga noma ngabe uyazi ukuthi impupho bese ikhona ekhaya yokugcina noma ngabe uyazi ukuthi makuphela inyanga ingane izothi mayithi baba esikoleni kufunakala ukuthi uyazi ukuthi awuzothatha ndawo kodwa qinisela khona ekholweni ulinde khona unokubonga ulinde khona unokwazi ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uzowapholisa amanxeba ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokwenza sengathi awuzange waqakeka nawe kube sengathi yonke into yavele yahamba kahle qiniselani khona ekholweni alibonke igama lenkosi mhlawumbe ukhona umuntu osengabaza manje ongasazi noma afanele aqhubeke nenkonzo yaseNew Holy ake shayelele bazalwane ake simba umgodi kuleli lizwe khona umuntu ongasazi noma mhlawumbe inkonzo yaseNew Holy wangena kuyona ngephutha yini ngoba mhlawumbe abanye abangena kwezinye inkonzo babonakala izinto zabo zihamba phezulu kodwa eNew Holy akaboni lutho qiniselane ekukhulekeni nilinde kokoni njani ninokubonga ngoba sithi sikhonza abazalwane kube ikhona into ethi nami kweyami inkonzo hoza kukhona izinto ekuthiwa zama miracles alibonga igama lenkosi asinaye entweni ezama miracles kodwa asiye kuyena siqinisele sinokubonga ukuthi ngelinye ilanga nalokho esingenako sizokuba nako